Povodom 30 godina od osnivanja Medicinskog fakulteta u Foči, 13. oktobra je održana svečana akademija, kojoj su prisustvovali ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Željko Budimir i ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić. Važno je reći i apelovati na mlade buduće doktore da ostanu u Republici Srpskoj, da grade Republiku Srpsku, jer Republika Srpska je njihova otadžbina. Mi ulažemo puno kao vlada u Republike Srpske i ovi ljudi na Medicinskom fakultetu, akademsko osoblje, da je veliki napor da se najbolji iškoluju i da oni posle toga budu na korist društva i zajednice koje je školovala. Školovanje u Republici Srpskoj je besplatno, smještaj u Republici Srpskoj za studente je besplatan. Ja molim kolege koji završavaju fakultete u Republici Srpskoj da ostaju u Republici Srpskoj, da grade Republiku Srpsku. Ministar zdravlja dr. Alen Šeranić podsjetio je da je Medicinski fakultet napravio zadivljujuće rezultate za kratko vrijeme, te da za obrazovni i zdravstveni sistem u Srpskoj daje nemjerljiv doprinos stvaranje mladih i stručnih kadrova, ne samo kroz osnovne studije, već i kroz postdiplomske studije, specijalizacije i subspecijalizacije. Moram istaći svakako i studijski program stomatologije koji je velikim koracima, da tako kažem, došao i na scenu u Republici Srpskoj s obzirom da su iznjedrili niz vrlo kvalitetnog kadra koji ovaj fakultet obrazuje. Ono što je svakako ovdje građanima u Foči poznato, možda građanima u Republici Srpskoj nešto manje, to je da je Medicinski fakultet u Foči kao i Medicinski fakultet u Banja Luci fakulteti koji imaju veliki broj studenta iz inostranstva, s obzirom da se studentski programi odvijaju na engleskom jeziku i mislim da je to također jedan zamah za samu Foču i za ovaj fakultet. Kažem još jednom čestitke, velika zahvala gostujućim profesorima koji dolaze iz Beograda, iz Srbije, s obzirom da kontinuirano daju podršku ovom fakultetu i nikako ne smijemo da zaboravimo svakako našeg profesora Starovića koji je preminuo, ali je ostavio kroz svoju viziju veliku zadužbinu svima nama da na njoj radimo, da je dalje razvijamo i to je jedan veliki zadatak koji svi zajedno ovdje imamo. Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu, profesor dr. Milan Kulić, rekao je da je ovo veliki dan za Medicinski fakultet, ali i za univerzitet, te da je Medicinski fakultet u Foči motor razvoja univerziteta i opštine Foča. Rezultati koje postižu nastavnici saradnici Medicinskog fakulteta u Foču zaista impresivni. Čuli ste ih danas, prvi Medicinski fakultet u Bosni i Hercegovini koji je prošao spoljnu akreditaciju i na takav način smo mi kao univerzitet, prvi univerzitet koji je prošao spoljnu akreditaciju 2013. godine. Ono na što smo posebno ponosni, gdje smo ponovo naravno prvi, to je da je Medicinski fakultet Foči prvi počeo sa nastavom za strane studente na engleskom jeziku na studijskom programu medicina. Od ove godine smo upisali prvu generaciju studenta na studijskom programu stomatologija. Ja očekujem vrlo brzo da će se početi sa pripremom za izvođenje nastave na studijskom programu zdravstvene njega i specijalna edukacija i rehabilitacija. Dekan profesor dr. Dejan Bokonjić rekao je da je pored velikih naučnih dostignuća koji se između ostalog ogledaju i u činjenici da na Medicinskom fakultetu uspješno radi Biomedicinski centar za naučna istraživanja, te da je već uveliko zaživio i odsjek za strane studente na engleskom jeziku, ova ustanova postigla je i skriveni cilj, da se očuvaju ljudi na ovim prostorima. Budućnost je svjetla, kao što sam rekao na kraju svog govora, ja mislim i da Medicinski fakultet u Foči stvarno ide u svoju ljepšu i bolju sutra, iako je već njegovo danas dobro i lijepo. I očekujem dosta stvari koje će se desiti. Prije svega, prva generacija, par godina će prva generacija studenta na stranom jeziku izaći, odnosno na engleskom jeziku. Tad ćemo moći da saberemo i da utiske i da analiziramo kvalitet svega i da eventualno uradimo neke korekcije. Počet ćemo sa nastavom na engleskom jeziku i na sestrinstvu. Kad je riječ o infrastrukturnim radovima koji su nam zaista neophodni, nije naša u instituciji, odnosno ne potpada po Medicinski fakultet, ali se mnogo zalažemo za izgradnju novog doma, jer nam je to vjetar u leđa za dalje razvoj naših kapaciteta i uopšte za povećanje broja studenta i održavanje ovog broja studenta, znači smještaj nam je neophodan i evo, kao što ste čuli danas, sa više strana je obećano da je to praktično u završnoj fazi, a jeste tako. Zatim novoga zavoda za regionalnog zavoda za instituta javnog zdravlja, koje će napravimo također, i jednog centra za eksperimentalnu hirurgiju. Zatim dalje ulaganje u opremu koje su nam jako važne, simulacione sobe sa vrlo sofisticiranim lutkama gdje možemo dosta vježbi kliničkih
raditi u nekoj na fantome lutkama, znači van rada sa pacijentima. Zatim do novih softvera, virtualnih stanica, laboratorijske opreme, aparata, tako da jedna infrastrukturna ulaganja u smislu i resurse opreme će se nastaviti. Potrebno kadrovsko jačanje i mi ćemo sigurno gledati do naredne 3-4 godine formiramo barem 1/3 kadra kojeg smo imali sad, što se tiče medicine kao studijskog programa, ne cijelog fakulteta, jer nam je to potrebno radi održavanja kvalitete engleske nastave i preopterećenosti naših nastavnika. Tako ćemo ulagati sigurno u mlade kadrove, a to opet znači da ćemo dati sve od sebe da najbolji mladi ljudi ostaju ovdje i da vežu svoje porodice za Foču, što nam je bitno za onu našu posljednju misiju, a ta misija je da budemo promotori razvoja ove lokalne zajednice i da čuvamo ljude na ovim prostorima. Na svečanoj sjednici u Gradskom pozorištu uručene su nagrade, priznanja i zahvalnice pojedincima, ustanovama i organizacijama koji su pomogli razvoj fakulteta. Plaketama najvećim priznanjem fakulteta nagrađeni su profesor dr. Darija Kisić-Tepavčević i Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Narednog dana na svečanosti u Gradskom pozorištu u Foči uručene su diplome za 88 diplomaca i 5 mastera, koji su zvanja o završenom školovanju stekli u prethodnoj akademskoj godini. Dekan Bokonjić kaže da su Republika Srpska, ali i Federacija Bosne i Hercegovine i zemlje u okruženju, odakle dolaze njihovi studenti, promocijom dobili dosta dobrih stručnjaka. Ono što smo im sasvim sigurno prenijeli kao jednu poruku i ostavili kao jedan legat jeste da budu prvo dobri ljudi, nadam se. Da budu humani, da poštuju osnovna načela etičnosti i da se prema svim ljudima ponašaju na isti način. Druga stvar, nadam se da smo usadili dovoljno znanja i vještina da budu dobri ljekari, stomatolozi, diplomirani specijalni edukatori, rehabilitatori, diplomirani medicinari zdravstvene njege i drugih smjerova i da kroz taj svoj rad prvo pomažu čovečanstvu, pomažu ljudima bolesnima, a s druge strane da na pravilan način promovišu ovaj fakultet. I ja se nadam da smo u tome uspjeli. Vidite oliko osmijeha posle dugotrajnog i mukotrpnog rada i učenja je stvarno jedan prelijep osjećaj. Dekan je dodao da su diplome Medicinskog fakulteta Foča veoma cijenjene i svuda prihvaćene, te da njihovi studenti rade širom svijeta. Svuda su prihvaćene čak i u inostranstvu, sad smo to probali i sa stranim studentima i kod raznih transfera, prelaza. Druga stvar, naša djeca koja završe ovaj fakultet rade širom svijeta, stvarno i u kontaktu sa svojim fakultetom, što je jako važno. A mi ćemo svakako sljedeće godine krenuti u jedan dodatni iskorak, a to je zajedno uz podršku naše agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske sa Mađarskom nacionalnom agencijom za osiguranje kvaliteta ćemo ići u proces međunarodne akreditacije medicinskog fakulteta, što će nam jako također dodatno biti bitno za buduća priznavanja iz buduće laganiji, što bi se rekao, proces ekvivalencije naših diploma u inostranstvu. Novopečeni ljekari položili su Hipokratovu zakletvu, a na svečanosti su uručeni nagrade po studijskim programima, diplomcima koji su tokom školovanja imali najbolji prosjek ocjena. Sava Milojević iz Bileće, koji je na studijskom programu medicine najbolji diplomac, već je počeo da radi u Trebinskoj bolnici na odjeljenju interne medicine kao specijalizant kardiologije. Vraćajući se retrospektivom godinama unazad, mogu reći da Foča i Medicinski fakultet podrazumijevaju jednu kaskadu mog profesionalnog i životnog usavršavanja. Mislim da smisao i temelj svakog obrazovanog i profesionalnog čovjeka u suštini jeste fakultet, a u ovom slučaju to jeste Foča, koja podrazumijeva komparativ svim univerzitetima i javnim ustanovama u regionu, a njeni studenti i predstavnici jesu svakako superlativ, koji u eter širi sve vještine koje je stekao na univerzitetskoj bolnici na predkliničkim i kliničkim katedrama. Ja sa ponosom mogu reći i pohvaliti katedru interne medicine i farmakologije koje su doprinijeli mom usavršavanju na kardiologiji. Dodijeljena diploma svakako ne znači kraj učenja. Planiram da upišem doktorske studije na Medicinskom fakultetu u Foči. Upisao sam specijalizaciju iz kardiologije na Medicinskom fakultetu u Banja Luci. Tako da ću uporedo ići na jedan i na drugi univerzitet i nadam se maksimalnom svakako savršenstvu uz neke kodekse kako medicinske, tako savremene i hilandarske, da ostanem vjeran svojim pacijentima uz jedinu nagradu da me ne zaborave u svojim molitvama.
Ana Marija Tatić iz Srpca bila je najbolja studentica studijskog programa specijalne edukacije i rehabilitacije. Kaže da joj je studiranje u Foči odlična osnova za dalji razvoj karijere. Studiranje u Foči definitivno bit će jedan izvrstan korijen za moj dalji razvoj i razvoj moje karijere, obzirom da specijalna edukacija predstavlja jednu od najmlađih grana u samoj medicini, samim tim i otvara vrata i širok spektar daljeg istraživanja i napredovanja u radu. Na tragu sam zaposlenja, ponude imam, ali ja sam mlada majka, pa dok prvo to obavimo. Svoje diplome je dobilo 45 doktora medicine, 7 doktora stomatologije, 20 diplomiranih medicinara zdravstvene njege, 16 diplomiranih studenata specijalne edukacije i rehabilitacije i 5 mastera specijalne edukacije i rehabilitacije. Školovanje na ovom fakultetu u 3 decenije njegovog postojanja uspješno su završila 1723 od 5511 upisanih studenata.